Sizibizwa nini uthi mendoda unovodlozi maqoka manje sikhuluma ngalo ukholo lwamanje manje alisekho ukholo leqiniso ngabe lisekhona ukholo leqiniso ngabe lisekhona
ubathole esontweni. Ubathole esontweni abafeba, ubathole esontweni abahlengu, ubathole esontweni. Ngiqinisile madama ngithi ukholo leqiniso lisekho ngoba into engizibhekayo ezenzakala emasontweni lapha kunzima madama. Kodwa kusenjalo akusikho konke madama abangalandeli imithetho kaSomandla. Babusisiwe abalilalalo kulilalela yizwi lenkosi esebelandela imiyalo yalo. Babusisiwe abalilalalo kulilalela yizwi lenkosi esebelandela imiyalo yalo. Kusenjalo zona ukuthi bathini madoda abafundisi kwelinye isonto engafika khona eprofita manje. Mama ungabe uvuma yini? Ngiyavuma mfana ukudala vele le ihlupha. Ungasiza mntanami. Yakuzwa mama ngakusiza mina. Uthini umoya ozala phala? Ngale ndaba mdala ungabuzwa njani umoya? Ithi 2 but 2 zayilo. Unjalo mkhulu. Ubacheka njalo mdala. La abantu abakhonza wekemthini. Hello, Pride Men City, fan of Basi.